Četvrti čovjek je odlična misterija koja zna da koristi i prostor, i pokrete kamere, i dijalog drugih likova da tebe konstantno drži u nekoj vrsti tenzije. Početak je definitivno najbolji užitak što se gledanja tiče, pošto ništa ne znamo i ne znamo kome smijemo da verujemo. Naravno, od početka sam mnogo manje verovao inspektoru nego pukovniku, baš zato što su malo više vukli ka tome da sumnjamo na pukovnika. Što se likova tiče, pukovnik je čovjek koji krivi sve sem sebe za stvari koje je uradio. Naravno, neće mi biti žao čovjeka koji jeste uradio nešto jako loše i sada pokušava da to zataška, ali mu ne pomaže posljednja scena, gdje je za sve to što se desilo kaže nije trebalo da se desi, a šta da radimo, desilo se. Kriva je služba i krivi su svi jer su nam rekli da to treba da uradimo bez imalo savesti. Inspektor je malo povukao kliše na kraju sa tim malo psihopatskim ponašanjem i smejanjem za sve, ali i tugu i bes i zabrinutost je odlično glumio. I na kraju major, jer nemam šta posebno napominjem, lupim Teodoru i sve ostale, ona je realno dobar lik, svi ostali su okej.